Fa duine iad fiag na dúcha a roid a bóling an basan na chéile gus tain go hárscail loch goprach na siadahar sin sláinte. Nach beach cúteach go chóir iariad pípadan cluiche tuamui na dachan nachcha is station. Fa mór an bhéilte a chálan pípa artscoil in nábain a gáil párstan, agus thug sin spianach de gine ile cúteach mar a Andreas Wolf a gadis. Ag 8 uur in a réir, bhaid duine fiag na dúcha a chur an lábhan rí chéile agus teich gecheltain rí loch goprach sláinte ag an námgaribh a seo. Ach nach beach go bachóir iari píparin cólan pípa artscoil an ápain cluiche tufa muoin an tainach go garrit a station. Chólas a fíb an an uirte jess cúteach. We had pipers in Aberdeen and Inverness. I'm led to believe piper in Spain, not sure where. Down south in England, Perth and Glasgow. Ha mu hechgad ball an cólan pípa artscoil an ápain ach ga fioin a bheith réan an ball ga pártan cúteach. Bag gma snot gyfi Janu fod cynners yn NHS. Girach ers gas gyfeili yn y Janu tor oper gymath crwy agos. Ie, hasyn nhw'n gymath angol. I assume Jivan and Nabi and Sulchin gan show. Wel, nid y fam eisiau y mei hwyl mi gyro dynia clapping ach. Ie, fam eisiau gleich agos hwyl mi dynia ag each agos fod cynnwys yn fatil y brin rhwm har eisiau yn y ffensi cyn, so fe sy'n gymath snok. Bheith falliseach gan duc an tachartas seo spionna gan na nápaíon cúteach, agus goite gan cumad dal. Hopefully, if we're going to do the continuation of the applause, we'll do the continuation of the 8:05 pipe tunes. Angus will select them and we'll put it on social media, so all the contacts that I have will share it with. Huirt méidir na pípa an ús mach colla gan roa an dáchas gan racha an tachartas seo a léiteach fiag an dúgal. Andreas Wolf, BBC ALBA, an Tauban.